Ia e toi whaatalo whaatu mo wholo whaatu Samoa e lau whita whaafonga me se fo o lau sila mātana no whole nei vanga o lea fia te teimura wati lea ua whitu minu te wa te ai nei le i tū la e lima i le tautua fo i male au nanga whaawau lau BLU TV o lau Mona TV ia mara tātou poro kalami whai ufo i o le TAUTAI e ASIATA ele nei vai ngole a fiafi ma lo le soifua lau le lei ma lo le fatotoa ma lo le bale ma lo fo i le tauatai i o e aso lo na ono le nei o le masino o ke topa lua ave lua se fulu ma le tasi i o le tau au na fo i le nei ASIATA fale malu pio vaoliku le fo ua se e mailunga o le tātou au nanga ia awa fo i le longo puia ina ia mafuta ina ma le tautua ina o tātou atunu se ia pa ia fo'i ia le tā o leono le taimi a mātou ini usila nei whaatalofa ma o wholofa ma whaafeiloa ia toa i le pa ia ma le mamalu o se tātou atunu mai lava i o nao se o nei ia me se fo'i o le pai sina o ngā luenga le atua ia ele whaangaloina la fo'i ia wā pa ia o Samoa pa ia wha le atunu ia pa ia fa le tala le lei ia me se foi o pa ia fa le malo ia il ta todo foi o tau fa fenga yo fa nga malo le soifua lau le lei malo le pale le nei aso ia o le aso tofi o le ia so lulu o ka fiola o ka va vea fo ia malo a fua ai la o mau ai langa le lei ma le lo fa tai tamo tatou tapa au sili e le langi e ia le tali tonunga o le na o lo o sila manu ia me uma yo e pe o le tala e tu i tau mesina e te pai mata ngofie ia le soifua maua ma le langi matafi ia i le nai tu o le ainga nu e kalesia o fioanga o fo i le fo o lo o e pale mai mafuta mai le tanto porkalame fatalo fantu ASIATA ma le TAUTAI mo oe i le nei vanga o le afiafi ia manatu ona o le antara me fa solo le tanto porkalame o le fo i wo bolongo mai o le manto ofisa o le ua pale mai mato ai tau nu ia le tanto malo fa alolongia i lunga o le tanto wa benga ta failangi nei ia po le tanto television nei le BLU TV ia manatu lanto o seanga ia manatu le aso lulu le nei o le mafa altalanoanga ma le fionga i le minista o fatoanga fainga faiva este tausia lo tanto tunu i Samoa ia ma le matanga luenga fo i le leo su enga fa sayangisi
Ioe. Kamanga le isa en kisi a so tatou watunu ia I tūlanga tau lava I tau mafa mafua whaeleleanga so tatou watunu. Mena lea, ia ole a sia fo ia le tatou whaatera noanga ma le fionga I le minista. Ia wa o ia fo ia le fionga le te fono, le sui te i le vanga whaapufai, a le whaatua I le atua sa mo utasi, lea ole a whailo I ma whaamanusina, ia nisi po o I la tau o le alu ina no foa e fitu fo ia lea ua toe fo ia whaia lātou whainga pālota la iti ia I se taimi masina o le a whailo mai le whai ungo le nei tausanga. Ia ai manatua tātou tele I iai ma tātou atu le tātou whaapitoa manatua fia vatu mua lava malofa anga moripone I o la uporokalame. Ia I le atoanga o le tolu se furu le lua tausanga o le sia ufaiwheau songa le whaafeangainga ia pasta waita fata ioe. Ia I le Victory Power Ministry ia I marukau ia me se foi o le ekalesia manuia la soifua I le songa I le whaafeangainga ta ma foi o le whareftafa I o le atua ia o matu te talo lava foi I le atua ia o lo soifua ia whaafua leva ia wa le tautuaina ia o lana lafu mamoe ia ua whaamanuia ina ai o au ia wa foi le alangaina o le manu malo ia manuia ia ma tele I tātou e sauwhanga I le ola e whaavavau ma le olanga o lo tausini o iai. Lo whaanga le nā, ma ia ASIATA ma le tātou tauta iai, ma se fo ora mātou pūlenga, whare whasara lau. Ia ma le Victory Power Ministry ma uto ma le wafoi. Mo le tuai ia lo whaanga, e me se fo ia sia uto ia hana, ita ia me se fo ia pui liu matalena. Mo le tuai lo whaanga, ia mo lau songa I le whaafenga inga ma le prokalame le levanga o le fiafi. Ia, ai Samoa. O le apapa avelo me tara me whaasolo se unga I pe upu e mansini ai. O le ua pale mai le fionga I le minista e o te manatu foi o le a whaaru ma tātou teimi ia tātou te mati mai vasai tūranga o lo iaisi o tātou o tunu me se fōra me tānga ruenga ma le lātou foi pito la au ma ea lo le tātou whaalau I lo lea mai le Pacific Easy Money Transfer ia ma le tātou mauta sa mo paungkesi foi mai tātou tala noa atu le fionga le minista po le fionga le teitei fono sunga Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt. O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Easy, mo au tupe whaamumoli sa moa, a o tapu ni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni mato account, o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga I le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono, po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. Ia te whatalo whātu Samoa malo le ona sai, ia malo fo I le pale, ia whatalo whātu ia te autou leo o mafuta lunga o proklame, na songa tui sa mau whatatamati le lua ma le tausi, ia me se fo I le to'atele, roof, Elise ia le uso ia sef le mafuta mai le lo Hastings malo lava le ona sai. Ia fia le lo tole nganga ia me se fo I le proklame le tauta ia ma ASIATA ma le unanga le tātou BLU TV po le Moana TV e whaailoa antu o lea ua pale mai lunga o le tātou proklame ia le fionga le minista o whaatoanga ma whainga whaiva a o ia fo I o le teitei fono o le vaenga whaau o lo ua folau I le sao Samoa po le whaatuatua I le atua Samoa utasi lana songa Laaulialemalietoa Polataivao Polataivao atoa tupua ASIATA Schmidt I lunga o le tātou proklame. Whaatalo whaatu I lau fionga le minista. Malor so I fumanuia ASIATA I le nei fo I vaenga le aso malor tai. Alo fo ngā lua le nei aso manatua lama whai fo I tauru manga le nei aso ma a moenga a talo whātu fo I le mai mo mai si tātou atanu. O whea lava le tafa o mo mai e tātou whaasara launga ia le tua tātou taunu mai nei vaenga le aso talo whalava. Ia, tā te tau whai whio fo tai, e o ia o loo vai vanu, vai vasa, ia e manatu, ia o le anganga pa ia lava e tasi o le tua, o loo malutia, ia lo soifua, e mai sore me tanga ruenga, ma whainga malo, ia le fo I o loo mantou manu, ia I le anga le leita I te itama, soifua maua ma le langi mantafi. O leo ke kau kiro aku o whaisi se senga ua ka le ofu umai le konginga kanga ruenga. A leo ke kau vai antu e whaisi o e pai aku rau piko, ia more sirafia, o le fatua u manena pu e mantou wa whaapitoa o le sa pai o le whanau e uianga le o ingi wharesa ia o loo whata ua lava ia o leo ke vai aku pe kau se senga mai de pingi ki lau langu pe eise mea matautia o le nei aso
Ia whaftai ASIATA. O le whatoa mai a le fono al kapeneta masani. Ia so lulu taitasi o le vai aso. Ia e pe ona silfia o le masina le nei o ke topa. O lo iai le whamomua a le tatou watunu ono le ngase o le kanesa. Ia mai ua whaile whai unga kapeneta o le masina atoa le nei. Pono malava al kapeneta o le ausu ia sorulu uma. Ia o le la eile la matou ofuai le lanu piniki. Ma o lo iai fo i le tulanga whaamalusia ono le lango malosi. Ia o le tatou whainga malo. Ia me se foi tonu le malo mamtanga luenga le malo. Le sa tatala il wha moi le. Lava yason tuna iatu. Ia ono le tamwhai pele e whaalau loa lo ia le tatou tutu whaatasi e whaile ngā luenga o le whaamalosi au. Me se foi ngā luenga la vea ia ngā luenga whaalau i loa. I le nei whaamaioti o le cancer. Ia nai silfia ia. O le masina neu whaingo ia October Pink October. Pink Tober. Ia o le ala nā siata e le wai vai mai nei ia wa lanu piniki umar kapeneta le. So. O le lai e amatai fo i le so. Wai le so le uwa yaso. O lea whato ato e amataina le o le fono tatalo. Al tatou malo. Sa ngona mai lava i le amatanga o le fitu walu vai aso. Ono le tau mawhai whaatoa i tutonu le tatou whai ngā malo. Ia o le sola le fia nei le tu lai. E ono. Masalo pe leto e pasfulu tosu 5 minute. Ona matalo lea o le whai ngā lotu lea e apitoa ia so lulu lava o le vai aso. E whai ei talonga a le tatou malo. Ia ma ua whataua i fo i le tatou vaenga whai. O le tasira nei aso whapopo le tatou anapongi. Ia ma le tatalo le aso fua le soreile. Ia le foi lala whapopo ia i le si tatou aso tatalo le nei o le aso lulu. I le afiafi. Ia whanga uma iai ia matanga luenga malava le malo. O nei lai le so e amatai e le fionga le tamaitai palemia malana matanga luenga. Tanga luenga le palemia ia le vai fafo ia PSC o le siusiumanga. O ai matanga luenga lo ilalo le fionga le tamaitai palemia o le so. Le amatai nai le fono tatalo alo ia le malo. Ia mawhata ua i loa le tatalo ma le anapongi. Ia mo le whaamoe o le alkanesa malo na tau mwhai e te atu. Ina ia aua ni te solo nei whaamai tu ngā tele si o tātou atano. E pe u whata ua tele lea i totonu lava o le tātou ainga o le whātua tua i le tua sa mo o tasi. Ia tasi la nei aso tā ua o lewa iai le talonga mai e tofu lava le mtanga luenga ma le minista ma lo naso. Ia o aula ia ma le mtanga luenga o le vai aso fau. Lona minga e malon faita por kalame ia sorulu uma ASIATA. Ia no o vole lunga al fono talo. Ia sorulu uma wa ta aso ne le sorulu. Lona minga o fito i tonu ai mo mon faita por kalame ia no o vole talo ia o le si vai aso. E pe le winga na o lan piniki ASIATA mo le nei aso. Ma lo whaafitai, lea fo ina maua tu fo i le whaatalonoanga fo i le fionga i le tamaitai pāre, mia le fionga sa whapito. Ia o le folasi la vaitasi wa ta o tolua i le nei aso ia i le lanu. Ia vi elanga leo le tua manga i fo ila leo wha manga kumbai. Longo winga o kai au pingi ki mai wha umai fo i mare vai aso. Ia ui o lea, ia o le tau fo i nei mata upo le matanga ruenga, ia ma wha solo tua i lava. Le tūlanga o le ta whaatalonoanga le nei vanga o le afiafi. Ia si faisi sau noanga le fato a sa vali leiva vai aso. Ia ai pe fako arua vai aso karunga pasia kupe fai ei mea uma. O le ase tūlanga o iei matanga ruenga. A lau fionga, ia mai se fo i onisi o matanga ruenga o lo ilalo le whaamalu. A lau fionga i le minista. O a mai fofuanga matūlanga o lo iei le nei taimi. Ia, whaaftai pe i le tua. Vi ielo na alofa o lo wha solo pea me uma i le tūlanga o le na whaata atia mai lava le amatanga o pasi tātou tala tupe ia wa matana tala me whasolo. Mai e leia se me tasi o whaale tonu. O lo whasolo pe me uma wa tofu wale tangata malana me tawhaioi. O le whaurulunga o le tanga luenga o sui whaurulunga.
I whaasolo mai lalo le whaavaa o le au whenga luenga atoa. O na nawhina tu e whaere mātou whono whaapitoa mai o la to fina ngalo le whono tanga sa whae pūlenga le paiaso len tēnei ai o na ua ai esi whaale lave ni tupu i nei le whale nei mātou te ia wa tolo pō ai la tai au. Ai mo le whaafisiri ASIATA ia li le tua o lo iai pēa le teltonunga o lo ta oto le anga tonu me umai tāpenanga. O le aia se me tasi le ngata I whāto angam whainga whaiva ia whapena fo I tūlanga o susuanga whāsainisi. Tūlanga fo le tāpenanga o le tātou Export Authority ia o lo o tau mwhailawa e tāpena me me tauna iai. Ia ato ai ma le fisota inga ale mtanga luenga maisi mtanga luenga al malo. Wai re whapea e tūto tasi se ngā luenga mo nao le ofisa whāto angam whainga whaiva. Susuanga whāsainisi ia me se fo ile este tausi. E feo so whai, feo uru whai, feo alwhania I ngā lue whātasi. A isi mtanga luenga umale malo. Ma le ngangana nae, aftai le tua o te tonu le ta oto le tonu me uma. Malo whaafitai tele, mo le tuel mantu wha malo mal whaafitai tele lau fionga. Ea awa fo ile whaatoa toa le liru mai awa, whaatau tenga fo I o le tu. Ea a vi ia leanga le leo le tua. A lau fionga le minista. Ile tūlanga fo I leo le tātou whaalau I loa le paisa mo and made. Ea ma tūlanga o tātou container se awina mai. Ua makua I vao ngā ka ngaka makumula o messenger. I le tāporo kalame, I le meli mai, ASIATA, Fisheries tu ia I le fionga le mingiska. O a whea, e a tātou na o tō tātou lofi ai o tau. Ea au mai le tātou o loa mai sa moe o no whaatau matūlau ele mai ei nei, whaamole mole lau fionga, ia ma Australia fo I pēr tu sai. Ia o se aso le masina le nei e whaamau popo mai tūlanga o tāpenanga. A wā le teimi nei ASIATA, o lo tau mawhai atu lava ne exporters ia e watu ala tau. Aere a watu ala le tūlanga lo, ia le i tātou whaalau loa, I whaalau loa mai le tunu, o le fwoi ute vai atu le tau mawhai mai lava nei exporters, tau mawhai e whaalau I loa e la tau. Mai le vau ia le mele nā, o le mele nā e te tauna ngā le rua whaatasi tangata uma. Al tūlanga lava le tātou Samoan mei, ia o le tūlanga le nā e mau popo uma loa tūlanga o loa uma, ma le au exporters la au whaatasi, e na publish talo ia lo lea. E matua whaasala laua lo ia I lunga o penga o whaamtalanga, I le tunu a topo o whea lava, e tau nuu I e tātou loa. Ma le ngangana na tau mwhai e whaamau popo o whaatasi e tātou exporters a whape New Zealand, o I uma o tau leko tau te exporter I New Zealand teimiri nei. E matua ave le whaalau loa whaapitoa, o a meia la ave, o whea tau nuu iai, o a meia e watu, o lalo na tau, I am whapena, o le aunga a tōre na le whaamoi moe. I am pipi e lo mal tātou whalau loa lea, Samoan mate, pai Samoan mate. Na o ina la e matua mawhai o na atau nuwailim tā upu le sa tātou whaelau loa ina, o tātou watangata, o le tātou maketi, o tātou lava tangata. E martulanga le na o lo tau mwhai wha popo, ere e te tauna uma le masina le nei. Ia ere I whaatulanga tūlanga uma ia, o ai lava la exporters o lea export, o la tauna e amatai tātou Samoan mate. O a umafoi tūlanga o le whaasolo sa uiai fo I ana nafi le tai au I tā le tātou packing house, I e tolu wha containers lai packed, I le teimine nei. Ai o le tūlanga lo ia lava ia a o lo ina whaalau loa lo ia. Ia o tātou na, ia na whaasiri sila o maloa ia, e pa ia manu sa mo I New Zealand, Australia, Amerika, o whea lava, o tātou container le lewa watu. Ai ono tūlanga I le poloko o Va'alele, ia matūlanga o sota inga. O lo tau mawhai e lava su e wano atu ono le tātou whanere o Kilani. O ina o la a whai mau whanga, mai whaatau nuu mai tūlanga o le tau mawhai atu o loa uma a le tātou atunu e watu I New Zealand. Ufuanga lava ia mo le rumanai, e tau fo ina eise whale whapena I tono Brisbane, Sydney, ia ma Melbourne, whapena fo Wellington, whapena Tutuila, whapena Hawaii, whapena fo isi stete Amerika e amata. Ai ona tūlanga fo le ASIATA e tauana I tātou no whanga tūton. O ina e tō ai uma iai mau whanga I fo I ele atunu. E tau tātou amata mea, e tātou li sāba wali atu I whawhore kili waina o tātou loa I dairies ma whalo loa mau Seila New Zealand. Ai le te tau na silia le masina le nei.
ia ele whaatau ina whanau loa lo i o tātou product o le pai salmon mate. Malo whaavitai na sa mo le usau no manino le fio ngai le minister e le no winga kari ka ko no ngai le o whaingofi e le kiri si mas a ua mantua i wa le pomoni au te fia tau watu la fio ngai le minister tanu mai ona whaia ta whaatara noanga e me se foi ona e fio mai lunga o proklame ma whaala wiloa le vaenga le e se le alumia le wan wai e tantou talo e uia o le official le pe ona e saunoa ai ua vai le swinga anto ole tulanga le wai ua mako wai foi mantou awa tu isi taimi wale mo wa fa ma vai wale mo tantou talo me samo ole pomonia Australia foi ole o mai na initial report wa ka mi milo so tanga tele suenga lo no winga o lo ia ile nganga le o tantou watunu ia e lango sua ile fa moe ia o kuai anga palasi mai ia ar kuai fingang koi fa fo ko container wale ngi me ton o lea o le foi ma ile vai liu lea e me se le tulanga le tomai fa sa inisi le tulanga le fara mata o le pomongi o kile lo ali o ngai fa se fala wa mata ina samo e fa ngai fala o tele le tulea e pe moni foi le vai fa morelo fio ia ASIATA ele o se ngā luenga ananafi le ngā luenga le nei o le vantau pule mai na mata mai lo teimi no minister mo e lua fesu ono lua sofitu tau mapu e mai foi matu atu aile i tu ua lava la ile wala whalau tele ia o le la ua o mai teimi nei o le lewa masalo e tatala ile vai aso fou ia le fale whalau mata tele lewa whai nei i na whanua o e uma masini ma mea na ota mai i wha moenga o i lea la a kuka i nai wha mango ai le ulu o le whai, o le talo, manioka, o whalau mata umana lela ngosi me lea o na nafi na o mai inisi o whai whatu anga mai whale alili e mo modi mai le lato whalau mata manioka i e male masoa manioka ia la laua avatu i utai le tato stros e whai eiso su enga wid ili i tu ainga vitamini uma e to tonu le whai, o le talo, o le ulu ma le manioka. Ma o le tu ainga uma i e wha. Ia, o se tūlanga winga ese le na, i lau mai tau ma lau mau. Wa e mwhaina whai le talo whalau mata. E mwhaina whai le ulu whalau mata. E mwhaina whai le whai whalau mata. E mwhaina whai le manioka whalau mata. O mea umana, o le la wha moe i eili tātou tanga luenga man fa su elea o le avel fa mo le uru le taimini nei langa le wa yeta to oka o le wa oka i fa ta tia mai le ngata ina ni sila ni sia tunu o le lalo langi o le wa yai a fa mo nga lava le na antu fo yaso ia siata na pe na pa wal me fa ta sa fresh a umalo wa le si me a to ayal ta to ma fa wa pala tu lo ia le taimini nei o lela o a uma le taimi e mau ai le tunu uma tele le tala na le vavalu a ma stoa ia ma faasolo rola i prosesi e la atu le ngausiga o isi i tuaiga o loa e le gata e le oloa lena a le lau faamoemoe mea foʻi o chips e sa autou vai lava i le taro chips e ai le ulu chips e i ai le faʻi chips e ai le manioka chips ia maatulaga na e lē tasi se mea o le uaga i le matagaluega i le lauliuina e le gata ina faatau faaisa e faatau felesi ia a le ua i le faamoemoe lena o isi na tatou o loaga osi e maua mai falaomata malo whaafitai i o e au e saungoa ola leo mai lunga le au whakau chips le iai ma le au whaatalitali atu i tanga chips e ke saungoa no ai pe warua koe fo i markau manga o fia ai i o le chips le nei taimi ona o tūlanga wa e toi whaamanantu le ma oi o le toa tele ai manantu a whaafitai lo whionga le minister i tūlanga o le anga i luma e mesio fufuanga le tātou mtanga ruenga ia la whaakoma mai la tūlanga o le wha minister whaamole lo whionga ai se e vatu lau whaafisili le langa o lau whionga fo i o le teitei whono o le vaenga whaapufai a le whaatuatua i le tua sa mua ua tasi o lea lo loma le lafo alua le manga e tusa ai o le whainga bano talaiti ia e le o toi nama le laina i le whaafonga sa mua Mfauna e whailo o le fwoi mai tau ia ua le lei tā penanga fwoi ma le aloa tu o le vaenga whaupufai a o lau whionga o loo tu le fwoi mua ua fwoi le tūlanga ia i le whaaproklameina o le tele o vaenga ne. Mfauna e whailo
Mfaifona failo mai po wa nisi mfaona ilo ele silfia le tunu ole atau vai vainga le la fa malo fa to ile to sa mo utasi lo fiong. Ia whaftai, o te tonu o se teimi ASIATA na latu lo le lisi atoa o i latou o leu tā pena. Ai la u longo atuia nisi e tonu o leu ai u iai whai ngā whitwhilinga alvang whai o latou nei. E to wha o latou nei o le a tau a veina le fu ai tu malo nei wha. Mo le whaafonga le tātou atunuu ia o le tu malo whale alupo o le lava ua te sauni mai ai le fionga ia fuiono te nina, Crichton. Ia o ia le nā o lea sa a wai fo le whainga pālota mua. Ia ma o tue tasi fo ia le fioanga o le sui le nā le tātou fast. A ingol whātua tua i le tua sa ma o tasi ia o le atau ma whai mai i le tātou i tu malo whale alupo. Ua tā pena fo i nao mai fo i le tu malo ma tau wheloa i am whaasoi tu langa masani. O le tātou i tu malo a le ipata i tu pai lalo, ia sa whetu na i aile tō whā ma le whautautanga i le a whionga fo i a tau ili, ia fruent, o ia fo i le naru tamari o le sa ta moe i lalo le fu alvang whai, whatuatua i le tua sa mo utasi, ia ai ua se e whatua ngalu, ia ai ave lana whaaloalo ma lana lango, i le whionga ia whaleo mawaenga fui maono titi maia, ta fua. Le fo isa vea ma whaia o ngā siri al tātou manu Samoa ia ere tau pailo ina fo nei tamali o le tunu se tamali i fo ua loa lana tautua ia Samoa i tūlango le lakapi e le ala ua sii le aao le fionga ia whaleo mawaenga ia o ia o le atau o veina le fua lea sa tau vaai le fionga ia tau ili fruen i mai ali pata i tūpai lalo. E tasin la tātou sui o lea ua sauni. O le fionga ia lau matia manu mefri pesau, ia o tātou sui lavana mai sa fata lua. Ia ua wha moe fo e ta pena lo na sa awal wha moe fo i le tue fo i o le tuma lo sa fata lua ela i tau manga o wha palota ma me uma sa ta pena. Ia o le tūlanga na leua iai le wha moe nga o le tātou sui na leua iai. Ia, ma le tātou i tū malo o a ana lua. Ia, o le ua toi tū lai mai ei le tau sala i le fionga e lolo mtawama e seta. Ia, e tasi leo tātou suita mai tai o le sa tau wā mo fo. Ia, na wai o ie le tau manga fo i o le whamsinonga ma le ua toi saundi ei ma avel whātou tuanga a le tātou a ingol whātou tu e le tuasa mo tasi. Ia, na al pauna al tō whālela ulongo al teimi nei ASIATA o tāpol kalame fo le vai aso lea. Ia ono o to tua tu folo le stato to tolu mulimuri. E to ai to fitu al tato au tai to fitu le la ta mo el mlai. Ia lo ave wo ta mua atu i le fionga ia fui mono titi mai. Ia lango ia na le sa champini ana au. Ita me sanga le sa foi so foi honko. Mai si no mo langi pe ona iai. Ai le nganga lava ia tapo i mai foi tato ainga tato ainga lango au fast support groups mo tatou ainga mai atu no mamau ia o tatou numero fa mo le na o le vai so fo ia atu i luma ia le au va fo io o fo io la ta mo i le tūlanga o le sto tolu mulimudi ia na ato ai le o tatou tai to fitu ia e pe le leina fa solo fa pena ia e pe look forward mai el tatou au mai mopo ai le sto tolu le la so atu le o le tame usanga mulimuli. A lo whaia pēr whaataltanoanga ia manisi fo i o tāpenanga ina ia ato ai le wha moe a te talo atu pēr ili. Ia male mamalu o sui umo nei tu malo i sa mo nei ia me se fo i o lalampapa au ia tunu mamau. Ia, tau tuana lau lango mo tātou sui u whailo atu ia male tātununga lava o le anava lava le tātou aingol whātua i le atua sa mo utasi. Ia, o se manuia alualu luma ia mani swinga le lei mo si o tātou tano. Ma lo fa vitai lo fionga le tai fono. Ma ntango fie manatu foi o lesi to tolu le ana sawi la ulisi. E au tai loa o la fo no foi lo ale to tele e me se foi la to wa salu i na mua foi. Ia tu langa i no fo o i tu malo nei. Ai to fie va to la fa fisili lo fionga i le tai fono.
o te lo foi o se matua tala io te lele nei wa manu fo I fa fonga to tele e man matou fo I mai tau watu ile a fionga ia fale o mavaenga titi mai por a fionga ile ngafitasi fui maono ka mo tiki ta fua e wa pe o le ma o le fionga ia fale o mavaenga o lo na uso fo ile a fionga tu ia tu fa no fo no fo le sa pale mai le no fo le ini pa inga o te ai ile lano fa malu le HRPP o le sa o le ala o fionga tai fono ia o le lava o lo na uso le fionga matua o fo tu ia tu fa no fo ia ta fua malue ia o ia le na sa awai I le whainga pālota ia manofo inga lea na umanei peitai ia o le umai o le whainga pālota ia o le manuia. Ia na ria I fo inisi tūlanga ua mafuai o na le tue langolango ina le chapipi. Ia le ua nga I mailo e langolango le fast. O la ule whamtala ina ia tūlanga sa masalo se ilo muli muli. Au ina na whirwhiri e loa ia alo le fionga ia tafua. Ia o sirfia foi o le alo whale o mawaianga ia tafua ka lolo. Mantua foi o lesa a vea foi ma minsta o whamsinonga. Ia ma ia foi asor ka peneta le chapipi peitai ia o whirwhiri ia fionga tu ia tua whanofo ia tafua ia ma le fionga ia whale o mawaianga. Ia e o mai lango lango le wha mo le tatu a ingol whatu tua I le tua sa mo watasi. ma lo fa fetai ia mana to foi la le ua ke ar por pole o resi au vaenga le na taritalia e mese ta sile nai tu ma lo fo ina faisi vevela mai o le fainga balo tateli ai na tele fo isui na tau vai le vanga fa u fai le HRPP vanga na ile fionga fo ile ia le songa fo ile matua en tau ili ia fa tai fo se o ko ngai e sili o ko e pu le o lanto loto io ia fa tai fo io ile songa tau ili malo na usoli ia awa fo ia le fio tama ainga ia ta afa malo tusa a te telefone fa to fala inga ia ola ofisiri le muli wa telefone nai no dialo wa te monta vai fo ile si vai nga te amasi ia ia wan fa tala noanga lau sunga la auri se mafai ana to tango to tau tala mai ia ke lo faisi o mi lava ile popo fo na e te talanga ai le winga tonu na fa ingoa ile pati ile nei fa tua ile tua sa mo tasi o le memali o su e a mai le lalo langi a to wa tu no I fainga paki ma fa ingoa paki o tala no ai fo ile tele media te tele e maka u kia le fa ingoa o fa ingoa pati ile nei e fa na to tau tala mai e a male vai liu muli o la ofisiria le la vatu ai se a e te tau ona palo ka peka nga kai fa tua ile tua sa mo tasi amor mo lofio Aftai te lo lava ASIATA e tala noa pea le anganga o le atua o le te tala noa. Ma upu foi la ufai atua ia te oe leo ni upu e vane ai langa e mori mau. Ia le mafu anga ma le winga na lai o na mawale ngō le vaenga. O le memo mua lava ASIATA o le tūlanga foi lea o le tautatai. O le toe tautata inga mai o Samoa ma le mea ua tato wo iai I le paia inga lena te ato nei. O inana fotua I eise langona I le mele nei ona ua maitau I le se furu lima tau sanga na ua ua I le pāti le sa au iai. I le puipuia o ia tau a tangata. No maitau I nai le mele nei ua se ese le vaianga whai ma le fatu atoa sa mafuai ona iai le tūlanga o le fatu ina. Mantua fo o le vang whai o le HRPP na lana fatu o le puipingo a ia tau a tangata ina ua afia. A lona fatu o le whaaleanga nu ma le whaakewisiano I tu mau. Aina o te tupu mea umana te tupu le sa auto sisila mai ai. O amata na fete na I le vā o le malo ma le pule wa malu ali in whai pule. O vā le whonga maa le vā o le malo ma le kalesia. O amata ona fatu la I le vā o le malo ma te tonu lava o matanga luenga ma pulenga le malo ma le tawhatonu o whainga malo. O I tūla sa te tiro le amatanga o le tau tatai mai lava o le whaavai o le ale whaavai en tato iai. Whaavai I le atua Samoa. O inana amata na fotua I le mele o le toe whawhangu
i le mawhauwhaunga o le tunu. O tātou o tātou se ma le whaavae nā reina mawhon whaavae ma lo tu tō tasi. Moa. Matan tātou toi whisiringia po o ai tonu e pure le tunu. Po le me ea ua avea le malo ua vavae ese. E pulenga malo, ma le pulenga le tunu, ma le pulenga le kālesia. O peifo lea ua whaitu tino wa ese ale alu le malo ia ua le manatu i tangata ma le manatu le kālesia. A mana o e whaimta upu alu ala tō ua le to e whisiringia le tunu, le to e whisiringia le kālesia. E tūlai mai ei whete na inga la ina pisai, o le teksa whaife au. O le aia se tala noa le lei, ma le tala noa wha mautu, ma wa aile vana nofo, ma le wafa whenga iai. O pili e tolu ia na bebesi ai nei. Wa alu ale ato, wa le se tala noanga whato ato e whai muri le tala noanga, wa umantusi tu la fono. Wa mata na whisiringia le malo, le wa mal whamasinonga. O ina la ASIATA, na mafu ai o na fotua ile langona. E tau te tau tiro le tātou whaavae, po whaamautuina le mene nei, o le whaavae le pule mamaluari, in whai pule ma le anganuu, ia ato ma le whaakewisiana. Aina o fotua i malvae nga whaufai, o ina mātou tiro ai. Ua tātou le toe anga i whaataua le mene tātou o e whai. Wa matan tātou mai tau o manunu le o popo. I le wafa whenga i o le malo, maona tangata, ma le ekalesia, ma le vana nofu. I laula mai tau ia tau ASIATA ma le fotua ingo le inoa. E leise malosi. E leise si pao ai ma whainto e whaafo i me lea i le mesa i eisa mua. Pa ua mai tau. Wa matana ma lepe no nofo ai o le tunu. Wa malosi le sau wa vale vata puia o ainga ma whanau. Wa sau wa aina tina. Wa tia ita mai tira lapisi. Wa sopo mātua i whanau tengi. O lono wina, e te tauna tātou toi whaia se tūlanga o se whainga malo fau. E tu toi tu whaatasia ile atunu ia toi tasi Samoa. Ma o mafua anga na ASIATA na tupu ai le loto. E leise si malosi e te taun tātou toi maua. O ai tātou te toi maua ele malosi. Una le atua. O ina na tasi e lor whaafitinga. Patuatua lo ile atua. Samoa o tasi. Ele ai se si malosi tu atu, or fatuatua. Ma there's no other power and strength beyond God. Nana whaawaina le tunu. Man mafo anga na ASIATA. Fatuatua i le atua, Samoa, uatasi. Ma le upu le uatasi ASIATA. Na iei le talitonunga, wafo e pati el pati fo. Sa tele na le talitonuina. Sa tele na upuia. Sa tele na fai. Na le wingo, lan mafuanga. Awa sinsira o ASIATA i le fati mai o le lango le tunu. Le fati mai o le fatu tuanga le tunu i se pati o na o le valu masina na wha mau popo ai. Ia ono le talitonunga. O le fatu tua i le tu. O le ala o tau nuu le upumulimuri. Ua tasi. Sa te le i ho itala tangata ia te o whape ia. O ina whai atu ia la au le whai no Samoa. Ua tasi Samoa i se pati. Ia ale o tau nuu. O le tau nuunga, wa tu lai whātua tua i le tua Samoa o tasi, e tau awe le tunu. Ma le atoanga le nao le ingoa, i le o seisi la wai tua ASIATA, ia ma le whaafonga fo el tātua wa tunu. Na whai lunga o le talitonunga, ma le whātua tuanga, e whai e le atua me sili, ma e whātau nu e le atua lo na whina ngalu. Ia whātu lai se whainga malo fau. Ina ia iei se swinga fau, ma se manuia, ma ia la vea i Samoa. I whaafi tau li umane tātou te whengai. Pes whaamamlamanga na ASIATA mo lo sirfia. Malo, whaafitai. Talinga e fia longo e pei o le maunga a matautia i se la whai. Ia, ua lilo fo i manantu o le a e toi whauwhaua ma pou le whale e pei o le tangi a le teine tangi vale. I le whale le e whamai e lau i le ula ai pou i le toa ai papai i le maalei. A wasa mo ua tasi. Ia, manantu, ono o le tātaimi. Ioi. E lau fionga le minister. Ia, whamai a maia le tā porokalame. I sau noanga. Mai ane le whae pa le whaafonga le aturu. Ia, mai se fo i le tūlanga. Alo. Ti me tasi ale na no whapopo. Ia, sau no. O le tātou loko. O le whare Samoa.
malona fua o le fua na o le fua o le saltonga a le fale sa mo le na o fofonga na o le tatou falefono tuai na sa ili ai malo ai sila le fale le na o le fale a fo lau le na a mata ai a matanga o Samoa ma le whaavaenga o Samoa e se furu tasi o na pou o lona tau walunga o le paia le na o Samoa a toi a inga e fia o le tunu a e tū le tau walunga le na i ona pou e furu tasi se furu tasi pou o le fale le na siata o le paia na o fale uporu tofia o Samoa ono pule i le tau whaiatu sa fotu la whai ia sa le aula la vea i finao matia i tu au palauli ma ASIATA ono pou o savai ia tātou tau nuu mai i tu mua ia sunga tu i sa mau te lainga leo moenga sunga lofi ia ainga i le tai ia ma le vaa fonti ia se fulu tasi pou o le se fulu tasi pou na o le whaatumuanga e toi whaataua Samoa ia ainga ma lātou tamu ia tama ma ainga ai mai se tu mua ma pule i tu au ma lātou ainga i le tai ma le vaa fonti o le atoanga le na ASIATA e peo na e saunoa fo ia me tutangi vale ma lona fale ia o le fale le na o le fale lau i ula e pou i toa e peo le fale na ia moa ia umato manatu e mai le fale le na e fai ma fale e peo le fale na fawe ke riso o whaavae i le atua le tato malo fa me o le fale e lau i lona toto ia e pou i lona fatu lea o tātou ai whare seu, o tātou sao i maali e tae au e fia o le tala le lei. E le tau whai atu, matari u whenga i maleata, whare u mautu angiangi, malai ola mana whaonga mai isi tae au e fia o Samoa. O lo sau pe le teimiri nei. Tau le langona nā Samoa malau whaafonga mai le nei aso. O le anganga o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, e fia tautua le tunu. La foi se mea wautou mai tau mautou sila ia i se mea o i ele mātou tau mwhainga i to tonu le varu le iwa vai aso. Ia mātou whamanu ruatu. Au le nau forsia i malai le tātou talo le tupe, o a uma mea o leu whaatina o le taimiri nei, tātou pensione mo e mātutua, tātou pensione mo e i aimana o ngā whaapitoa, o le tātou miliona tā la leo wa amata, o pau le tau le tise ma le vai lusu paseni, o pau le services ale malo le luas hun pasene ia o si tutongi o i sui o nu o sui ta mai tai ia ma le tele o whaamanuianga o le awha solo tu pe mo le manai ia o le anganga lava siata ia o le tau mawhaina ia whaatino le tau tua na leino mai tau tua le tunu a o moonga ia o le anganga ina ia maua si o tātou o tunu le fia ma le saunga le mu ia male ngafa tau li maina o le atina ino si o tātou atunu au ia me uma siata ia ana le aile alofa o le atua e tātou te le maua manu mao mai ua malo na tau pe ina e ala le tātou fono te talo le la amata te le fiafi le nei ia ato ai fo i mal tātou ana pongi aso mafua uma ia masfarele uma wa e mātou te talitonu e paula o le awala tātou te maua ai ia manuia moni mai le atua ai mai se le file mua si o tātou atunu whaaftai sa moa mo ruto whaafonga mai i lo i leo ia whaaftai tele le whaavanoina o tau teimi tātou te whaasoa ai foi ia siata ia maua pēla uto whaawata por kalame alo foi lo onsa i lau fionga mal tātou BLU TV ia o leo wa umana o tārsanga tātou kapeneta wha mole tanga vanga o lātou teimi mo isa vanoi whaataltan nom tanga luenga ai manu te leina le fiafi ASIATA alofa te le atu fo i tātou atunu ia whai ua wale tapo inga tātou tamafa le nganga ia tumu pele utu a wale talo mo Samoa matou alo lo fatu le nei vaenga le fiafi ia whasoifoia mai manuia alo fatu ASIATA ia tawa penao na whai whasoifoia mo le nei taimi soifua lava manuia le fiafi soifua ia a Samoa le na ioe e se fo ila ngona ia ioe o le me o langona fo i o le whaanga e tia o le loto o te langona fo i o le langona lava le tasi o lo o yo tau finangalo i a ai o loto ma finangalo le nei taimi ioe ma na ia ma o la fo i le o lo fo i le anganga me se fo i o le tutu lo pua ma le tutu manuiti
I tūlanga o whainga o porokalame. Mana ia i o le tātou anga i tūlanga fo i lele o le positivity. Ia e mese fo i o tūlanga o le ua folau le whainga malo. I o e le o toi mo o mia fo i nei tai. Ia tūlanga o le whewai ai. Ia e mese fo i o ngia wako ngi whesili fo i e uma e ai wa vale fo ngā waa whai ia e le posta lea ia ua tau fo i manai tai. Ia ua au teiloa. E a fua fo i o ngā vevela mai ia i lantou. Ia ono vai mai foi ua matua a vevela le au tapua a lango le lei mata o to pai lango le lei ia le tatou tapua inga ma fai malu le faiva ia e matango fie i o le whaalongolongo atu e langona foi le mawalalo le loto ia le saunanga foi le fionga le taitai fono le vanga whaai le whaatu le tua sama utasi matango fie le sunga le Laaulialemalietoa le ua tea Polataivao Schmidt ia le nasa moa mo ilantou o lea te ua misi ante oe ia le toa fale ua whailo mai mo le luina foi o le whainga palo talaiti ia ino foi tu malolo ia le teimi lei le ua whailo mai le whamua mga kua e sau e to be continuous ia tanto wa mio o le whamua o le tu malo fale alupo ia le ua toi tamo e ai ia le fitalinga ia fuyono io e tenina Crichton ia ele luina o le nofoa lea ia o le tu malo sa fatalua o lea ua toi tamo e ai lau matia manu Brazil ele nofoa ele luino le nofoa ele whainga balon tala i titi o mai ia ana numero lua ia le fo ua toi tamo e ai lava ia le tausala o le whatuatua i le tua sama utas ia au teilo fo i o le whaletua matua lea o lo iai ia le fionga ia lolo matauama e seta ia i le nofoa o ana numero lua ia male i tu maloa le pante tu pai lalo le sau o le fate ia le nei aso ia o lea ua finangalo mana tu le sata mo e mai tasi ar sui o le fast i le tu pai lalo ia ai o le vaenga o le HRPP ma le tau tuto tasi manisi o pati le sai ai tasi le fast le samo e mai le sunga ia tau ili fruen mai i le fio anga fo ile o mai le ia pe taila le la ufa te ia le ufa alo ilo le fionga le minister po le tai fono o le fatu tu le tu sama utas o le ua tasi le favitinga o aleanga ua fautanga malie pe ufa to fa malie fo i le sunga tau ili ia o le anta po i mase tuanga ia ai o le lafo ia le fua ia pe ia nga fua fo ia masangingo ka mo e le pak le la le atu le fua sui ia ila fionga ia fale o ma vaenga fui mono titi maya te fua ia manatua e le toi tau whaailoina ia le kangaka le lengko e maia le siampingi i taito fitu Hong Kong ia Samoa ia manatua fu le vanga kako kolongi e kau ke malo isi fitu o le fitu a le Hong Kong faisi mamau tele tau tele toi peitai o ia ruaku ara ka mai ki o makangi kulo suafa ia kango sa o le palaka fiki ia mana tua kama foi ngalenga o mai runga ia la wale mai ia kama ki mako mai ia palauli masa tu paitea ia o sta mai titi mai mo ta ia lolo lui ia ko akele ia o nai tamalo fo le atunu mai ki sawa le o kukuangi mo ia pesamingo ia o Tommy o sefo mar totel ia o le fionga la ile nga fatasi po le fionga fa falo mavang ia o le fate ia o le news le ona o le tūlanga sai ia le uso matua fo i o le fionga i ngafitasi po le fionga whanau mawaenga titi mai tafua ia le fionga i le tuia tua whanofo le matua ia tafua malue tafua le sai ia i le nofoa le mua ia i lalo lava le whaamalo le HRPP peitai ia o le ala ua fuso mai lalo le kona lanu mumu ia siona uso le fionga whanau mawaenga ia tatou tu i le tua vai aso fou ia whailoa mai le si tolu le toa ile taito fitu o le fast ai malo sa mo le whaafonga fo ile ne vanga o le afiafi no manatu o te toi fesilingia le anga o le mali alu ana po usu e solo ele ai ma se vaenga whaupu whaila vai nisi o atu nu ma pantia le lalolangi e kaula vea mai ai le vaenga whaupu whai ma se ingoa whaapea faith whaatua ile atua sa mo utas faith in God wa Samoa United o Samoa in oneness por o le alava le perfections o lau faapeltania te tu fatasia ile ai o le wingo lo tala ele hai ma se fainga pa ki ele lifa fa kerisiango mawangi ngai fa kerisiango ngai upuka ikasi kasi fo ile
Ita ese fo ile whanau mai le whaatua le tua samutas ia ai ua matua whaalia lava le mtautia o le tua ma le moni ia o le whaatua whala inga e walanga le ua malo ma le tua fo tala le tuspa ia o le atua o malo is a God of victory le whapea la fo ile le tau mate lima la pe whapea mai ia alanga lenga ngā live uma mai ia le palota tatou mata mantu lava ia ia ai ui o lea ia toi tau alunga toi la mala uporo kalame ile toi tu inatu ia ma antua tatou ala antunu pele e mesi foi like love and share io to telefone tatou no programe le wa fa fongantu awana ingalo taiao e fa tala no ai foi le fionga ia fawalo Harry Schuster io la fa solo ia tatou fa fesili ia itu langa fo io o issue la tupu mai Samoa manatua o le ua mausalia ua sone i tolu ale fonto fa fonga i le taifon ia o la talo sanga le kapeneta ina ia maua mai ava no minista manatua o le asolu annafi ia le ana sau no manino lava ia le fionga le minista o pisinisi mala manuia maleipa le fionga profeta lenga la tinu famuina Wayne o ia le asolu io lo nuinga o asolu teitas o le fionga i le minista ia le tinu asolulu marsunga lauli astofi ia ma le fionga ia faualo ia ai ka kier ka kos faleli ka kiki ma ama mau toi masesi las free ia au tumana te tawulunga toi mala proklame fa manuianga o le aso soifua o sia utama fa le nganga ia sia mantou fa fengainga le sunga ia pasta waita fata ia le akalesia po le ministry le victory power ministry le so antoanga le tolu se furu ma le lua tausanga ia o le sunga i whawhiangainga io e kala voua ia o le whaunga le tua i lau soifua ma tau talo ia toi tulu i nisi tausanga se tele o nisi aso se tele ia awane i ngape le whaau unga mamana le tua ia awalo tu la ia i le upu ia na fionga e meise o le alangaina o le manu malo e le nganta i le toa tele o le atunu o le atu lau ia ai mai se foi ia e tu ina sa wantu lava i monta malawa ia te mine yo lo fai manto sa uninga de sum ia ai te lo foi ele toi mamau ia ona to sila foi le ia ai fa manu ia le to tele o le atunu ia e se sa unanga foi ia me se foi manto sa uninga tele on tu ina tu tanto Facebook o yo le ia ole a ele faiva ia TAUTAI le ne ia so TAUTAI ia ele tanto proclame mo moli le nganga fa malo ma le nganga fa afitele Samoa i la tau pale mai ia mana tau lango like tatou page le BLU TV ia o te loa avea foi o se whamanuianga ia e tu inatu ma oto tuai tu langa o mele leo o tupu si o tatou watu nuu i Samoa whaafteitele once again vinaka vakalevu o to umalava le mafuta mai happy Fijian Language Week au tatou whaasifo tuai whaisau kuka mai fiki o le alimi aile fie fiki o le ulu Falifu cassava or cassava ia le na o le ali cassava ia ka mangioka ia le na io ai sau Falifu mangioka io ai vai ale masangi au ore so langa me lisi ro makua ia le oso vale laki fo le oso vale le laki fa tele ila tapoinga ole se la manga wale tautamali pa o papa ila fa fonga Samoa matua oi le tanto va alofa tele ASIATA mo o tau fa mangalo le tau auna ia tatou to fitapa ila so taiao ia la kapenga sika ku ia fesili le mingiskao o leo ma fare pui ia mesole unanga tinei mu ai mai le tatou fiafile nei ASIATA fale malpio valiko ma le tautu ala BLU TV ma le TAUTAI ia ma ASIATA aso ifuina ma Emmanuel nefia O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se eleni ni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se eleni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o.
sei vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni per ya on me pitino ana ya talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ya le sa no puerta o le sia sa so se faro lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma ono winga na ana sa wa le talo fa batsa mai tina to meti sa lo faro lo seki talo fa batsa Tua male au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele onisio matu au nanga SS. Ale ngata foile, ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Olusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lebih out. Mua tapi lah telepon ni time out ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina, lo tau maktapa ai no fuanga papeni. Mata Samoa, ore mata mo Samoa. Mata te fia au na pe mo o Samoa. Paftaile fia mai. We'll see you again. God bless.